KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baka Net Foodish Ordan mapi Nginwan ramani Hakir dobyeng jongpi Ki nongilam jong ka senjuk ki nong sensyar snong jong ki santali ki snong ki bakintop ya ka snong madan maukar renja pro nong ko lo bat mau siat khnam haka singi ba ar jong ka khat khandai terik upna ya yong arajar ar pu ar harengkat ka jing senran lang jong MDC ka maulai constituency uba tebor lang patau kila pen sngau hakmat usumbot menteri rangba ka jilla uba preston tensong uba pei ru ya ka tanat PWD roads halor ka jing sneo sabapalat jong ka surok nado lo mausing mautawar ter shado mausiat khnam Haka jing ekran bat kilat pathai khubor ba tebor lang pathau ulaong bau ba preston ulah kular ba unsa penrung no ya gani ka surok hapo ka phase 3 na ka benta ban sna pen bhai ka surok khnang ban pensuk ru ikipaj ba ki balet bawan shishlong airport ka disney jo dik surok na ka por ka long ta te rei kum ba long mata kala na khap sniu shu te kum ba long mata ki dik jing kalau kita lagi nongkrong sinong kalau orang kita stop ke kerang, jadi ni mereka tak halu juga ni kecik sisa, jadi nak lihat juga kisah juga sandor bar sinong, dah kawai kecik mut, ini lah sim ya ketika rai banwan, ya kenduk ya Deputy Chief Minister, pengkat baru MDC jongi Pak Tibor, banyak pensengau ya ketika kecik dan rai ketika kecik anda bagi lah yami mentah orang yang kenduk kamera kejongi, tinggi sengau belah wan sisa wan rak sisa kata kecik. Kermen kepada batai ba lakum no maka di kesurok kan urlong no dan baju kan di PMJSY scheme tengiru apdeng jo jingwan ke jungi banyak kendu yi da ka bersiem ke ba don apdeng jo ke jing su artetian tidak sim ta ka singi kala long sia ke jing ku ke ba nang ni kan ngin ya thu ki sinong kita pagakam kala nang ya ti kata ka deka ka ba ni siem jing ba ka begini kendu hak di kepor nak ta jungi di cimista Yadin kecing, wajib man juga ni senjuk nasi syarsenong jeng santlik senong kebahap, nena motor serum, nuduk senong manan kar renja pro, nongkolo, mau sekanam, ya kebana kalian juga ni kalian lam sengsti ngi iba ketuk surok kebana do na motor serum, hadu apa mau sekanam, kalau ketak bahai kali kawan di kino sesuatu mau ketik surok kebana seniu pelat. Ya kapa menakani nakaliang jongi nakaliang jonga ngelawan berkerpar kat begini kita ngilam senang iban repair mulum lah ni suatu pak ho kendiat ke repair ladon tambah ngilapet pat ba tu stretch 4 kilometer tak la kata ba ya ka let kawan sagari ke ceka ke balet po airport mencua ke VIP road entah kala takoi kerkom ke balora ke cekta ya let kawan jegi no susu kata bat nakaliang jongi ni ki senjuk jongi susar senang san senang ha ka tu kesini bakilai lum meeting hi lerai ban mani kendu yo Deputy Chief Minister ban request i na kabanta ban pet akhno kom ban kami mat ban bahag surok ban katan mulai ta kataru nomor bakadi ka kisan snong ki hap spo ka is khasel na kalen juni la terparu bawan eka jing yat ka lain jo ka light mo nomor setiru ki tikho jge ba bedi baka light teng ka lip sri boy ka lip lang sidikitan tingi ongi Minister in charge power ba Ini bahap po is kasel sebenarnya is kasel sekarang bukan suka karena kom kecil terekam kapan pelong dia ka song tahap punya BLT. Ni sultanat penong bawa Deputy Chief Minister mengitip di periuk sim kia bahai kena untuk cing app kena ngalam senong bat mengikum memikirkan bagiwan persoi ilah sim kia kini dapat orang bah nyelek kepala persang berperung mentah akan dika fistri akan dika 4 kilometer akan dika cing app kini ki san senong bat mengikim bahkan dika longsen Bat ni sayo penbahan atau keserok kanang bagi pajba kini penankam Malaysia airport mata ka dikan cekak pasuk ba makum play sarum ta ka cingkap ngia hakalit kawan telah kidan kini ki lenti bypass ki bala ban light ya kamin road ban Malaysia airport ka dikan lenti kanwara ka jingsuk ka let kawan ka sukasangi ba ka PWD dak jing sistem di saprestun ru maka dan ka surok ka banadu mos kanam hadu merenja ladap ya kan PMJSY ke lalong saya kecing suk crowd community bahkan ni ke stretch ke 10 kilometer na lumusing hadu pomos kanam
ini open peruk nak di phase 3 kan long kecik kerku ke senong bat dikalit kawan je kinong senong ki babe ban be flight na po Omro airport la suk bar kan dikelenti ke pa nakalan mulai kecik pi ka ngatrai dam bakla kala poi de po siaja yeng la sim nadu tam na kata nadu na po madan mokhar hadu po nongko lo kini kisenjuk san senong kinong senong labun bat kana mi snam ki bru kenang ya snayeng sepuk tanyu kalau nakio Warga mapitip ika mulai konstituensi kiri kebahe dekat kepala nak liang joki nang ilam senang ngai bagi sim kia apa dekat rekat ngau nomi kaman bagi wan ban pensong ngi kloi ban wan menteri nam tak apa kemiat joka mulai konstituensi